to bi bilo i bliže vama i meni i tako dalje. Dakle, srpska istorija koja se već skoro jedan vek bavi Prvim balkanskim ratom, će sigurno za njega očuvati i dalje veliki interes. To ne treba da čudi, jer je taj rat događaj bez presedana u novijoj srpskoj i balkanskoj istoriji. Mnogi su poredili njegov značaj sa prvim srpskim ustankom, a bilo da su pravo ili nisu, ne može se osporiti da je Prvi balkanski rat jedna od završnih etapa davno započetih oslobodilačkih ustanaka. Kako je jednom u novembru 1912. godine rekao Jovan Skerlić, to je bio rat u kome su se ostvarivale, citiram, nade koje su u vekovima tamnih stradanja održavale srpski narod i snovi tolikih naraštaja srpskih. To je bilo vreme kada je za samo 3 nedelje bila oslobođena zemlja u kojoj je, da se opet poslužim Skerlićem, svaki kamen bio jedna istorijska uspomena. Razumljivo je stoga da su prevashodnu pažnju istoričara plenile sjajne pobjede srpske vojske, neverovatna brzina kojom je poražen neprijatelj tako visokog vojničkog autoriteta, a isto tako i urađena podela oslobođenih teritorija među saveznicima. Tome treba dodati zanimanje mnogih za predistoriju rata, njegovu diplomatsku pozadinu, kao i uticaj pojedinih ličnosti njegove pripreme. Proučavanje kriza koje su tokom njega iskrsavale, kao i utvrđivanje međunarodnog okvira, odnosno uticaja velikih sila, su uz napred pomenute bile teme u kojima su se kretala interesovanja većine onih koji su se bavili tim radom. Ove godine su, međutim, dosadašnja mirna i spokojna istraživanja i proučavanja bila dočekana dosta agresivnim pokušajima revizije. 100-godišnji jubilej toga rata želeli su da iskoriste pojedinci ili predstavnici historiografija, pre svega iz nekih bivših jugoslovenskih republika ili iz regiona, da ospore dosadašnja tumačenja i da okrive ondašnju Srbiju za nepravednu agresiju, navodno uzimanje tuđih teritorija, zatim za učinjene postupke u toku rata i tako dalje. O tomu je bilo reči na više ovogodišnjih međunarodnih skupova, ali mislim da niko nije doveo u pitanje naučne rezultate, pre svega srpskih historičara, utemeljene mahom na izvornoj građi, što će se najverovatnije pokazati u budućnosti s obzirom i na nova pitanja koja će istorijska nauka sama sebi postavljati. Dakle, Prvi balkanski rat 1912. i 1913. godine ima je ogroman značaj u borbi Srbije za oslobođenje svog naroda, jer je u najvećoj meri ostvario njene nacionalne, a s tim u vezi najvažnije spoljnopolitičke zadatke, a što se na prvom mjestu odnosilo i na oslobođenje srpskog naroda izvan njenih granica. Ove težnje Srbija je negovala još od svog osnivanja, posle prvog i drugog ustanka, ali nije bilo uslova da se odmah ostvari. Uprkos tome, Srbija je još tada sebi postavila 2 dugoročna zadatka, i to je potpuno oslobođenje svoje zemlje i privlačenje i okupljanje čitavog srpskog naroda. Ta 2 zadatka, jako u početku, neprecizno osmišljena, jačali su osnove njenog oslobođenja, srpskom narodu ulivale veru u budućnost. Zadaci su vremenom postali jasniji da bi ih tek 1844. godine uobličio ministar i veliki srpski državnik Ilija Garašanin u svom znamenitom načrtanju, odnosno nacionalnom programu srpske spoljne politike. Taj program je 60. godina 19. veka našao u knezu Mihajlu Obrenoviću pravog zaštitnika, pa se na njemu počelo ozbiljnije raditi. Pokušalo se da se dođe do saveza među balkanskim državama s ciljem organizovanja zajedničkog pokreta protiv Turske. Verovalo se da su tadašnje evropske prilike bile povoljne, s obzirom na borbu italijanskog naroda, da su jedini i na pomoć koju mu je pružila Francuska, kao i njena spremnost da to čini u sličnim slučajevima.
Smrću kneza Mihajla i ministra Grašanina akcija Srbije odgođena, ali postoje još i neki drugi razlozi. Početkom 70. godina izmenile su se evropske prilike na štetu očekivanja malih naroda ili država, koji su očekivale podršku velikih za svoje oslobodilačke ciljeve. Kada je uprkos svemu Srbija podstaknuta ustankom bosansko-hercegovačkih Srba 1875. godine ušla u rat protiv Turske, pokazalo se da su slabašne njene snage da nešto više učini, a velike sile, umjesto pomoći, dale su na Berlinskom kongresu Austro-Ugarskoj mandat da okupira Bosnu i Hercegovinu. Srbija je posle toga ustuknula u svojim spoljnopolitičkim, odnosno oslobodilačkim planovima prema prekodrinskim Srbima i usmerila se ka staroj Srbiji i delu Makedonije. Da preciziramo da je stara Srbija pokrivala teritorije Kosova, Metohije, Novopazarskog Sandžaka, Skopskog Sandžaka, deo Skadarskog vilajeta, deo Bitajskog vilajeta, a u zapadnom delu Kosovskog vilajeta Srbi su bili izmešani sa Albancima. Politika Srbije, okrenuta staroj Srbiji i Makedoniji, je programom koji su srpski političari načinili sredinom 80. godina 19. veka, predviđala je vođenje i ka tamo usmerene političko-propagandne i kulturno-prosvetne aktivnosti s ciljem da se legalnim sredstvima podigne srpski duh i ojača tamošnji srpski narod koji je bio ugrožen i od turskih vlasti i od Albanaca. Višegodišnja aktivnost na ovim zadacima, koja je otpočela 1886. godine, dale u toku narednih 15 godina značajne rezultate, u čemu je bila velika zasluga Stojana Novakovića, velikog srpskog i naučnika, i diplomata, i državnika, a u to vreme višegodišnjeg poslanika u Carigradu, a jedno vreme 90. godine i predsjednika vlade. U staroj Srbiji otvoren je jedan broj srpskih škola, crkava i zatim konzulata. Stradanje Srba od neprijateljski raspoloženih prema njima Albanaca, koji su bili deo vladajućeg sistema, pojačalo se tokom krize u Carigradu 90. godina, tačnije od 1894. do 1897. i Grčko-Turskog rata 1897. godine. Naoružani Albanci koji su se vratili iz rata počinili su u narednim godinama velika nasilja nad Srbima. Dužnost Srbije bila je da uzme te Srbi u zaštitu, pa se zbog toga ona morala prilagođavati prilikama u Turskoj, katkada zauzimati elastičan stav prema albanskim vođanjima kako bi se smanjio njihov pritisak na Srbe, a katkad doturati oružje i slati komitske čete u pomoć ugroženim Srbima kako bi se mogli štititi od nasilja. Mislilo se čak da se Srbija zvanično vrati velikim silama, pa je staranjem Stojana Novakovića pripremana jedna knjižica, takozvana Plava knjiga, sa dokumentacijom o albanskim naciljima na Srbima u staroj Srbiji u posljednje 2 godine, s ciljem da se preda prvoj Haškoj konferenciji o miru i razoružanju zakazanoj za 1899. Ali od toga odustala na nagovor turskih državnih vlasti. Navodno obećali su nešto, kao da će popraviti stanje. O svim ovim pitanjima u Evropskoj Turskoj, odnosno staroj Srbiji i Makedoniji, povela se u Srbiji 90. godina ozbiljna rasprava. Otvorili su je srpski intelektualci, naučnici, publicisti, novinari, javne ličnosti, pojedini političari i podvrli analizi, i to u svetlosti najnovije krize u Turskoj, do tadašnju srpsku politiku, pre svega da bi joj odredili odgovarajuće zadatke. To je bio i znak nove klime u Srbiji. U vreme kada sektor međunarodne politike u Evropi nije bio više u rukama samovladinih kabineta, već je postao predmet kritičkog ocenjivanja široke javnosti, koja nije bila bez uticaja, Srbija je tek činila u tome svoje prve korake. Izgledalo je da je Turska u raspadanju.
mnoge ličnosti tada stavile Tursku u žižu svojih razmatranja. Izgledalo je da je Turska tada u raspadanju, te da bi se uskoro mogla pokrenuti sva bitna pitanja vezana za položaj njenih naroda, odnosno da bi se možda otvorilo i pitanje njenog nasljeđa. Za njih, međutim, nije bilo dileme oko toga da se iskaže apsolutna zainteresovanost za položaj srpskog naroda i pritom da se izrazi saglasnost sa tim da državna politika bude sredstvo kojim bi se izborilo popravljanje njegovog položaja. U vreme kada se u Srbiji povela ova kampanja, srpska spoljna politika izgledala je relativno mirna i bez nekog naglašenijeg pravca delovanja. U stvari, jedan od razloga za otvaranje rasprave bila je činjenica da su novi tonovi u svijetu i na Balkanu ukazivali na to da se u srpskoj politici nešto mora mijenjati. Njeni ciljevi su, međutim, bili odavno postavljeni, samo što je aktivnost bila oslabljena. Srpski naučnici, javne ličnosti i drugi su, međutim, sada u otvorenoj raspravi pokrenuli mnogobrojna pitanja ne samo o budućnosti politike Srbije, nego isto tako i o prošlosti, ukoliko bi se u njoj našli inspiracije i podsticaj za onaj pravac za koji su oni hteli da se založe. Ovo poslednje je bilo važna činjenica, jer su tražeći podsticaj u prošlosti u velikoj meri analizirali politiku kneza Mihajla i Ilije Garašanina iz 60. godina i pravili procenu u kojoj meri bi savremena Srbija mogla napraviti spoj sa tom politikom. Jedan važan zaključak koji su iz toga izvukli bio je taj da treba stvoriti Balkanski savez i njime krenuti u odlučno rešavanje balkanskog i srpskog, odnosno istočnog pitanja. Slobodno se može reći da je prvi koji se javio sa idejom Balkanskom savezu bio Stojan Novaković. I to šta više neposredno pred otvaranjem javne rasprave o spoljno-političkim problemima Srbije. Zato se on može slobodno smatrati njenim pokretačem. Još kao poslanik u Carigradu 1886. 1891. godine, kada je prvi otpočeo sa organizovanjem propagandnog rada kod srpskog naroda u Turskoj, napisao je 1890. godine raspravu Grčke misli o etnografiji Balkanskog poluostrva i potpisao je pseudonimom Šarplaninac. On je u toj raspravi predlagao rešavanje srpskog pitanja u okviru ukupnog balkanskog, što je podrazumevalo uspostavljanje sloge među balkanskim narodom. Preporučio je da se stvori Balkanski savez nezavistan od velikih sila, i to na osnovu međusobnih pojedinačnih sporazuma, a ako to u početku ne učine sve balkanske države, onda je najpre da se napravi njegovo jezgro, sporazumom bar dve, pa da se onda savez širi. Ovim je Stojan Novaković praktično postao duhovni otac budućeg Balkanskog saveza. Poslije njega ove ideje izneli su Milan Piroćanac, poznati političar, pravnik i pisac, nekoliko dobrih političkih rasprava. Učinio je to u delu Međunarodni položaj Srbije, publikovanom 1893. godine. Zatim je to učinio srpski geograf i diplomata Vladimir Karić u delu Srbija i Balkanski savez, isto iz 1893. godine. Predloge o tome savezu iskazali su istaknuti srpski političari kao Jovan Ristić i Milutin Garašanin i drugi. Treba posebno spomenuti visokog političara Milovana Milovanovića, koji su u radu Srbiji i Bugari odlučno založio da se kao polazna osnova stvori najpre Srpsko-Bugarski savez, koji bi se potom proširio i tako omogućio balkanskim državama da istočno pitanja reše na načelu balkanskim narodima. Pogoršanje situacije u evropskom delu Turske početkom 20. veka dao je za pravo onima u Srbiji koji su smatrali da se zemlja u odnosu na Tursku mora što jače angažovati i imati neki svoj čvrsti program. Turska vojska je naime u svom evropskom delu, to jest u Makedoniji, surovo gušala 1903.
ustanak obespravljenih hrišćana, a evropske sile su zatim napravile program reformi u evropskoj Turskoj, mada na pritisak Austro-Ugarske nisu predvidjele da se on izvodi u zapadnom delu kosovskog vilajeta, čime su pustili tamošnje Albance da skoro nesmetano vrše nasilja nad Srbima, jer ih Turci nisu smirivali, a Austro-Ugarska ih je pokroviteljski podržavala. Mnogi u Srbiji su posle toga nastavili, ali još žustrije, da se pisanom rečju i govorima obraćaju javnosti i ukazuju na goruće nacionalne zadatke Srbije, imajući u vidu sve teži položaj srpskog naroda u Turskoj. Znatan uticaj na to što se ovaj glas sve više čuo, imala je činjenica što su u Srbiji promenom ustava, vlasti i dinastije 1903. godine u mnogo čemu osetio demokratski režim. Srpski intelektualci su o svim gorućim pitanjima još jače i otvorenije progovorili. Srbija će u narednim godinama zračiti ogromno snagu. Tadašnja generacija Srba bila je spremna na veliko oslobodilačke zadatke. Nacionalne težnje Srbije izrazili su tada mnogi njeni naučnici. U svojim govorima i tekstovima isticali su potrebu da se pomogne braći u Turskoj. Istaknuti naučnik i političar Stojan Novaković je po povratku sa mesta srpskog predstavnika u Petrogradu 1905. godine kao poslanik u Narodnoj skupštini sa tolikim žarom i odlučnošću zahtevao da se nešto učini kako bi se popravio položaj Srba u Turskoj, da je jednom prilikom predsjednik Skupštine Andra Nikolić to prokomentarisao rečima, da Stojan Novaković govori o Srbima u Turskoj kao kakav vatreni gimnazijalac. Geograf i antropolog Jovan Cvijić zastupa je, na primjer, tezu o neophodnom povratku Srbije u staroj Srbiji kao etnografskom centru srpskog naroda. Ovaj istaknuti predstavnik srpske nauke i neumorni putnik po staroj Srbiji i Makedoniji je sa svojih naučnih putovanja doneo sakupljenu ogromnu građu kao dokaza za svoje stanovišta. Svojom studijom geografske osobine Makedonije i stare Srbije, kao i svojim tadašnjim radovima, dao je zapravo onu čvrstu i pouzdanu osnovu srpskoj politici i javnom mnjenju Srbije da se što više usmere nacionalnim ciljevima u staroj Srbiji i Makedoniji. Veliki prelom dogodio se međutim na Balkanu 1908. i 1909. godine. Najpre mladoturska revolucija, a zatim aneksiona kriza koje su tada buknule s obzirom na posljedice koje su iz toga proistekle, imali su veliki značaj za kristalizaciju političkih opredeljenja u Srbiji u odnosu na najvažnije zadatke zemlje. Naime, pobjedom mladoturske revolucije u Turskoj i uvođenjem ustavnog sistema i parlamentarizma samo se za kratko vreme popravila stanje u Turskoj. Nastale su još teže prilike u njenom evropskom telu, jer su Albanci, postavši protivnici mladoturaka, krenuli, pored ostalog, još žešće na Srbe, koji su u početku gajili puste nade da će, prihvatajući mladoturski program, preko svojih predstavnika u parlamentu olakšati sebi položaj. Albanci su redovno od 1908. godine dizali oružane pobune, što je dovelo do prave anarhije u evropskoj Turskoj. Mnogo srpskog žida je stradalo tih pokreta. Tešku sudbinu Srbi su doživjeli naročito 1912. godine, upravo zbog oružanih albanskih pobuna koje su izbile u proleće i leto te godine. Usled učestalih nasilja deo Srba je bežao za Srbiju, dok su izvesni upućivali apele da im se dostave oružje kako bi se branili. Albanci su, međutim, neometani u julu 1912. godine ušli u pojedine varoši stare Srbije. S obzirom na to da to nije bilo praćeno odgovarajućim merama za jačanje autoriteta vlasti, izgledalo je da je došlo do potpunog otkazivanja pravnog sistema u Turskoj.
Sve to izazvalo je ogromno neraspoloženje u Srbiji i želju da se izvrši pritisak na Tursku. Svemu tome što je napred rečeno treba dodati i drugu važnu činjenicu, a to je aneksiona kriza koja je isto tako presudno utjecala na držanje Srbije prema Turskoj. Ogromno nezadovoljstvo je naime zavladalo u Srbiji zbog bezobzirnog prodora Austro-Ugarske na Balkan, što se najjače ogledalo u njenom aktu aneksije Bosne i Hercegovine 1908. godine, odnosno pripajanju tih teritorija posjedima Habsburške krune. U tome su u Srbiji video odlučan korak u agresiji Austro-Ugarske na balkanski prostor, koja će, kako se čvrsto verovalo, biti nastavljena širenjem na ostali deo turske evropske teritorije, dakle na staru Srbiju i Makedoniju, pri čemu bi na red došlo i ekonomsko i političko podčinjavanje srpske države koja se nalazila na tom putu, dakle Srbije. Razumljivo je zato što je u Srbiji bilo stvoreno raspoloženje za što čvršće uspostavljanje savezničkih odnosa sa ostalim balkanskim državama kako bi se odlučno uticalo na to da se stanje na Balkanu promeni. Kriza u kojoj se našla Turska, kako unutrašnja zbog albanskih pokreta i drugih poremećaja unutrašnjih, dakle i spoljno-politička zbog rata sa Italijom u septembru 1911. godine, u kome joj je otet deo severnoafričke teritorije, podstakle su balkanske državnike da poslušaju glas javnosti svojih zemalja, da pristupe međusobnim zajedničkim pregovorima za postizanje saveza kako bi zajedničkom akcijom prinudila Tursku na promjenu stanja u svom evropskom delu. Srpsko-bugarsko sporazumijevanje početkom marta 1912. godine kao kamena temeljca Balkanskog saveza omogućila je činjenica što se Bugarska odrekla svojih sanstefanskih snova i pristala na podelu evropskih sfera u Makedoniji. Slično držanje za sporazumijevanjem pokazalo se i u pregovorima ostalih balkanskih država. Valja međutim istaći da je takvom raspoloženju doprinijela i opasnost koju su balkanske države vidjele u planovima sa Albancima. Predlog austro-ugarske vlade velikim silama saopšten u leto 1912. godine da bi trebalo podstaći Tursku da sprovede princip decentralizacije, shvaćen je u balkanskim prestolnicama kao zalaganje za stvaranje autonomne albanske države pod okriljem Beča. Ovo posljednje je u stvari bio snažan podsticaj Srbiji i njenim saveznicima da se odluče za ratnu opciju. Za ulazak u rat, međutim, Srbiji nisu bili dovoljni samo saveznički odnosi sa ostalim balkanskim državama. Bez čvrstih argumenata koji bi pred svetom opravdali otvaranje oružanih akcija i bez podrške nekog međunarodnog faktora, Srbija bi se suočila sa osudom velikih sila i njihovim sankcijama, a pre svega našla bi se na udaru Austro-Ugarske. Zato nije smelo ući u rat, a da bude okvalifikovana kao rušilac mira. Moralo se isključivo ratovati za one ciljeve koji su mogli pred svetom se okvalifikovati kao opravdani. I upravo takvo moralno opravdanje našlo se u teškom položaju Srba u evropskoj Turskoj. Težnja da se popravi tamošnjeg srpskog življa bila je do te mere obrazloženi motiv za rat da ga niko nije mogao osporiti. Zato je srpska vlada, predvođena Nikolom Pašićem, uoči početka ratnih operacija u opširnom cirkularu iznala velikim silama stanje u staroj Srbiji i u stvari time dokumentovala pravo Srbije da vodi brigu, dokumentovala pravo Srbije da vodi brigu o toj teritoriji. U tom dokumentu srpska je vlada de facto otkrila nacionalne težnje i predstavila razlog zbog koji će ući u rat. Tražeći garantije za miran život srpskog naroda u Turskoj, uvođenje principa jednakosti, pravičnosti i slobode za sve narodnosti u Turskoj, ona je iz toga izvela sljedeći zaključak. Srbija se neće odreći svojih nacionalnih težnji, a sa njima i svojeg budućeg opstanka koji je nerazdvojno vezan za sudbinu stare Srbije.
Time se jasno ukazalo da Srbija polaže pravo na teritorije na teritoriju koja joj se ničim ne može i ne smije uskratiti. Ta teritorija je Kosovski Vilajet, dakle Kosovo i Metohija, Novopazarski, Skopski Sandžak, istočni deo Bitojskog vilajeta sa Debrom i Porečom, severozapadni deo Skadarskog vilajeta sa delom Jadranske obale od San Giovanni di Meduje do Skadra, do Drača, izvinite. A što se tiče međunarodnog faktora, u Srbiji se verovalo u podršku sila trojnog sporazuma, dakle Francuske, Engleske i Rusije, kako je to više puta izrazio ugledni srpski političar Milovan Milovanović, koji je upravo umro u oči rata, i to ovim rečima. Srpski čunić mi smo privezali uz veliku lađu trojnog sporazuma i kako bude trojnom sporazumu, tako će biti i srpskom narodu. Srbija je, dakle, sa svojim saveznicima ušla 1912. u rat. Izvolite. Izvijete da. Ne, ako nešto... Kažite. Ne, u redu sve. Molim? Ne. Tišino sve u redu. Molim vas, ne prekidajte govor. U rat Srbije, dakle, sa svojim saveznicima ušla 1912. godine u rat protiv Turske pod izgovorom uvođenja reformi u staroj Srbiji i Makedoniji. Ali zapravo s ciljem slamanja turskog upravljanja na tim teritorijima, a za obezbeđenje srpskog naroda i šitnju tim krajima, koje je vlada navela u svom cirkularu, uključujući i Jadransku obalu. Sprovođenje tog cilja moglo je biti dovedeno u pitanje jedino ako bi se srpska vojska posle pobjede vratila natrag. Narod u Srbiji bi međutim teško prihvatio činjenicu da se oslobođena teritorija i tamošnje srpsko stanovništvo ostavi na milost i nemilost turskim reformnim planovima. U stvari, oslobođenje stare Srbije je trebalo da označi definitivno opredeljenje njene budućnosti, to je da postane sastavni deo svoje matice Srbije. Srpski državnici su ostalom, kao i ostalo i mnogi intelektualci, tako su i vidjeli rešenje istočnog pitanja. U suprotnom, ta bi se teritorija mogla opet naći u nečim tuđim rukama. U Srbiji se zapravo čvrsto verovalo da Austro-Ugarska ima neposredne planove za rešavanje albanskog pitanja, a što bi značilo da bi u slučaju povlačenja pobedničke srpske vojske ta teritorija bila prepuštena Austro-Ugarskoj i njenim zamišljenim tvorevinama. Prema tome, namera Srbije bila je da ostane u novooslobođenim teritorijama. Rat koji je na Balkanu odpočeo u oktobru 1912. godine, prema tome imao je za Srbiju dva cilja. Da oružjem reši sudbinu neoslobođenog srpskog življa i da sam sebe oslobodi ekonomskog i političkog pritiska Austro-Ugarske za dobijanjem dela Jadranske obale. Dakle, oslobodilački i odbrambenici, to su bili ciljevi Srbije. Srpski narod krenuo je u rat sa takvim oduševljenjem koje po svedočenjima očevidaca nije do tada zapamćeno. Rat je pokazao vojničku sposobnost Srbije, srpska vojska bila izuzetno spremna i s obučenim oficirima, dorasla da se uspešno nosi sa svakim neprijateljem. U brzom maršu oslobodila je staru Srbiju, prodrla u Makedoniju, a u rekordnom roku njene jedinice izbile su na morsku obalu. Posle pobjede je međutim predstojao nimalo laki zadatak. Trebalo je pred svetom dokazati svoje pravo na te teritorije i dobiti priznanje izlaska na more. Zato je nekoliko uglednih srpskih naučnika, Jovan Radonić, Jefto Dedijer, Aleksandar Belić, Jovan Cvić, objavilo više priloga koji se tiču istorijskog, etničkog, geografskog, jezičkog i ekonomskog identifikovanja stare Srbije. To je istovremeno bilo prvo i najvažnije pitanje u vezi sa kojim je trebalo izneti naučne dokaze, da se po svemu radi o postojini srpskog naroda, te da je ulazak Srbije u to područje
samo označilo oslobođenje starih srpskih krajeva. Ugledni istoričar Jovan Radonić iznio je čitav niz podataka iz kojih se vidjelo da je prošlost stare Srbije bila zapravo istorija srpske i srednjovekovne države. Profesor i naučnik Jefto Dedijer javio se sa mnogo činjenica o važnosti geografskog položaja stare Srbije, o raznovrsnosti njenog prirodnog bogatstva, dobrih saobraćajnih veza, a zatim iznio i podatke etnografskog karaktera o tome da se počelo od 16. veka mijenjala struktura stare Srbije na štetu srpskog naroda. Lingvist Aleksandar Belić pokazuje da su u staroj Srbiji nalaze centri odakle su se razvili dijalekti savremene Srbije, a ustoji da je veliki deo stare Srbije zauzimala Stara Raška, koja je bila centar srpske države i što se, kako je naglasilo, vidi po velikom broju spomenika pisanih narodnim jezikom. Jovan Cvik sa svoje strane saopštio je bogat fond tvrdnji i dokaza istorijske, geografske i ekonomske prirode koji staru Srbiju vezuju sa severom, dakle Srbijom. Pitanje izlaska Srbije na more, kako se odmah pokazalo, postalo je jedno od najvećih žarišta međunarodne krize u toku rata na Balkanu. Srbija je, kako smo to naglasili, ušla u rat da donese slobodu srpskom narodu u Evropskoj Turskoj i time se odlučno približi rešavanju istočnog pitanja, ali isto tako i da svojim teritorijalnom izlaskom na Jadransko more doprinese samostalnom ekonomskom i političkom razvoju. Dok se oko prvog pitanja nije očekivao vreći pritisak na Srbiju, što se tiče uspešnog ishoda rata, dotle je drugo pitanje vrlo brzo kulminiralo ozbiljnom krizom. Prethodne godine su zapravo pokazale koliko štete je Austro-Ugarska nanosila srpskoj privredi i političkoj nezavisnici zemlje. Pritisak severnog suseda najjače se osjeti u carinskom ratu između dve zemlje 1906. i 1911. godine, posle čega u Srbiji poraslo uverenje da bi izlazak na more za nju bio jedino rešenje. Pripremajući se za rat sa Turskom, njen izlazak na more bila je nezaobilazna tačka u savezničkim dogovorima koje je zaključio rat. Upravo bio je conditio sine qua non. Ugovor sa Bugarskom je u stvari počivao na takvom opredeljenju. Kako je Cvić napisao 1912. godine, Srbija je prigušena celina koja se bori za svoju ekonomsku samostalnost. U drugoj polovini novembra 1912. godine, zbog izlaska srpskih trupa na Jadransko more i namere Srbije da tamo ostane, došlo je do krize u odnosima Srbije i Austro-Ugarske. Beču su bili spremni da svim silama brane svoje stanovište, da se formira albanska država i da se Srbiji mora zbog toga sprečiti izlaz na Jadransko more. Bilo je izvesno da će Austro-Ugarska pre zaratiti nego popustiti, o čemu su imali ubedljivo da svedoče njene vojne pripreme na granice sa Srbijom. Presudilo je i ovog puta, kao i u aneksijonoj krizi, držanje Nemačke, koja je sile trojnog sporova upozorila da će odlučno podržati svoju saveznicu. Pregovori tome vodili su se u Londonu na konferenciji ambasadora velikih sila, koja je otpočela sredinom decembra 1912. godine. Paralelna sa njom otpočela je isto tako u Londonu mirovna konferencija zaraćenih strana, s obzirom na to da je početkom decembra proglašeno primirje, pa se trebalo sporazumjeti o rezultatima rata. Međutim, najvažnije pitanje proisteklo iz rata, albansko pitanje, velike sile su rezervisale za sebe da ga rešavaju na konferenciji ambasadora, dok su ostala pitanja, pre svega buduću liniju razgraničenja balkanskih država sa Turskom, ostavili mirovnoj konferenciji. Konferencija ambasadora na svojoj prvoj sedmici
17. decembra 1912. godine donijela odluku o obrazovanju autonomne albanske države, a samo poslije nekoliko dana i odluku o tome da se nova država na severu graniči sa Crnom Gorom i time je sprečen izlazak Srbije na more, čime su bile pokopane sve njene nade da će tom velikom ratnom tekovinom sebi naći izlaz iz čvrstog zagrljaja Austro-Ugarske. U narednim mjesecima u raspravi među ambasadorima, kao i u neposrednim pregovorima među vladama sila, definitivno su određene albanske granice. Za to vreme mirovna konferencija rešavala je druga pitanja proistekla iz rata, noseći se mjesecima sa nepopustljivošću Turaka da pristanu na liniju razgraničenja koju su saveznički delegati predlagali. Srpsku delegaciju predvodio Stojan Novačić, kao što su rekli ugledni naučni diplomati i državnih, čiji se glas veoma respektovao u međunarodnim krugovima, jedan od najboljih poznavalaca prilika u Turskoj i na Balkanu, a uz to i veliki nacionalni radnik i pristalica odlučnog rešavanja istočnog pitanja u korist oslobođenja srpskog naroda od Turske i svake druge vlasti. Kako jednom prilikom rekao za njega Pavle Marinković, ugledni naprednjački prvak, oslobođenje i ujedinjenje srpskog naroda bila je njegova želja pred kojom je sve iščezavalo. Pošto je Novakovića tada najviše interesovala granice Srbije prema novostvorenoj Albaniji, nije mu ništa drugo preostalo nego da obigravajući oko britanskog državnog sekretara Edvarda Greja i oko ambasadora velikih sila traži da se dopusti stvaranje ne dopusti Velike Albanije ili kako je govorio da srpske varoši Peć, Prizren i Đakovica padnu u ruke Albanaca. Posle dugih i teških sedmica mirovne konferencije, kao i višemesečnog prekida, napokon je pristankom Turaka da glavne zahtjeve saveznika, s obzirom na glavne saveznika delegatima su krajem maja predstavnici sila dostavili tekst mirovnog sporazuma da ga potpišu s tim da što nisu imali pravo ni jedinu reč u njemu da izmene. Tako je 30. maja londonskim ugovorom okončan prvi balkanski rat. U međuvremenu je zbog odbijanja sila da dozvole Srbiji na more, ona ostala bez najvažnije ratne tekovine. Pošto je u srpsko-bugarskom ugovoru iz marta 1912. godine Bugarskoj je bilo predviđeno proširenje u znatnom delu Makedonije pod uslovom da se teritorija Srbije protekne do Jadranske obale, vlada Nikole Pašića zatražila je reviziju ugovora. U smislu da se srpskoj strani prizna teritorijalna naknada. To je učinjeno ne toliko u zvaničnoj formi, koliko u jednom pismu koje je uputio poslaniku Spalajkoviću da ga preda ministru Gešov. Gešov kad ga je pročitao, krenuo je leđe, nije htio da razgovara. Uprkos čini da je Srbija željela mirni razgovor, da se to reši, izbije spor. Rusija je pozvala najviše vladine predstavnike balkanskih saveznika u Petrograd u želji da se prevaziđu razlike, ali Bugarska je podstaknuta od Austro-Ugarske, koja je željela da razbije Balkanski savez, pokrenula u junu 1913. godine ratne operacije protiv Srbije. Posle pobjede srpske vojske i njenih saveznika, mir je zaključen na mirovnoj konferenciji u Bukureštu 1913. godine, čime su utihnuli ratni sukobi na Balkanu, koji su, kao što smo vidjeli, otpočeli prethodne godine. Ukupni rezultati Srbije u balkanskim ratovima predstavljali su samo deo onoga o čemu je skoro jedan vek sanjalo nekoliko generacija srpskog naroda. Ostvaren je zapravo i u izvjesnoj meri samo onaj plan iz 80. godina 19. veka koji je donesen u promijenjenim odnosima na Balkanu, dakle posle Berlinskog kongresa
i proklamovane okupacije Bosne i Hercegovine. A to je predstavljalo samo deo nekadašnjeg oslobodilačkog programa iz 40. i 60. godina 19. veka. Pobjede srpskog oružja, međutim, u Balkanskom ratu imali su veliki odjek i prosto su zagrejale srca Srba koji su ostali da čame izvan granica Srbije, a pre svega onih u Bosni i Hercegovini, kojima posle proklamovane aneksije 1908. godine više nije bio siguran čas oslobođenja i ujedinjenja sa celinom njihovog naroda, a grozničavo su ga iščekivali. U godinama uoči Balkanskih ratova, odnosno posle aneksione krize, nije bilo nikakve aktivnosti Srbije usmerene ka tamošnjim Srbima. Razlog je bio taj što je Austro-Ugarska bila osjetljiva na svaku manifestaciju svesrpskog povezivanja. Zato nije slučajno što se ona tih godina oglasila tvrdnjama o postojanju paklenih namera za stvaranje takozvane Velike Srbije, kako bi se unapred za bilo šta moglo okriviti Srbija, čime bi se našlo opravdanje da se Bosna i Hercegovina što više od nje ograde ili da bi se za sve što bi podsjećalo na neku vrstu propagande Beograda unapred rezervisana protiv Srbije najteže optužbe. Srbija je ono jagnje koje vodu muti, tvrdili su u Beču. Sa takvom politikom nastavilo se još više posle Balkanskih ratova, kako bi se Srbija odvratila od toga da se okrene bosansko-hercegovačkim Srbima, a da bi ovi opet utihnuli u svojim nacionalnim osjećanjima. Međutim, vreme mladog Bosanaca otkucavalo je brže nego što bi se to moglo očekivati. Austro-Ugarska je, međutim, sa okončanjem Balkanskih ratova nije krila da ništa neće prihvatiti osim obračuna sa Srbijom i njenim poniženjem. O tome su svedočile izjave austro-ugarskih visokih vojnih i političkih ličnosti. Ali događaji koji su usledili doneli su obrt koji se u Beču najmanje očekivao. U ratnom sukobu koji je izbio 1914. godine rešavali su u prvom redu sudbina dela srpskog naroda u granicama Austro-Ugarske, a samim tim i ono što je još ostalo od neostvarenih težnji i zahteva Srbije, dakle najvažniji od svih zadataka njene spoljne politike, a ne sudbina Srbije na onaj način kako su to u Beču zamišljali. Ja sam otprilike mislio ovo da kažem, ali ukoliko mi vreme dozvoljava, a ne dozvoljava mnogo, ja bih, budući da je ovo predavanje u fondu Slobodana Jovanovića, rekao neči o vezi Slobodana Jovanovića sa nešto od ovih sadržaja. To samo nekoliko rečenica. Mi znamo da je Slobodan Jovanović i veliki pisac ovih knjiga o spoljnoj politici i opštoj politici dinastije Obrenović u 19. veku. I dosta je spoljnoj politici i svim ovim problemima posvetio. To se vidi kao uostalom što je i također veliki istoričar Vladimir Ćorović, sjetimo se u onim dokumentima, hteo da pokaže odgovornost za rat koji je počeo da štampa i napravio prvi tom koji nikad nije povezan, da su upravo opasnosti od pravog rata ovdje gdje smo govorili, u ovom delu Balkana, s obzirom na politiku velikih sila, Austrije i tako. To je on napisao u svojim knjigama i nekim, i isto također u svojim raspravama, govori o tome čak i u svojim ličnim uspomnama i tako. Međutim, ono što je važno, pojačavajući taj svoj kulturno-prosvetni rad u staroj Srbiji i Makedoniji, Srbije, uopšte u 90. godine kad je bila ova polemika u Srbiji, stvoren je takozvano u Ministarstvu inostranih dela, koje je dobio zakon 1886. godine kako da se organizuje, stvoreno je takozvano PP odeljenje, prosto političko 89. Ono je praktično sve izveštaje stare Srbije, Makedonije, iz Prištine, iz Bitolja, iz konzulata, Cargrada, tu su
u PP udelenju i to je stavljano na raspoloženje ministru stranih dela i uopšte srpskim poslanicima da se bore za politiku koja je bila tada zvanična. Međutim, sljedeće godine stvoren je još jedan takozvani prosvetni savjet u Ministarstvu inostranih dela, blizak prosvetnom savjetu, koji je također trebalo da se, kako ta prosvetna politika da se usavršava, tu je bio Nić Fortučić, je bio predsjednik, arhimandrit, veoma nacionalno opredeljen, zatim Ljubomir Kovačević i još neki da ne kažem. 1894. godine je ušao Stojan Novaković, koji je do 90. bio poslanik i vratio se u Beograd. Međutim, baš u to vreme započinje svoju karijeru u spoljnoj politici Slobodan Jovanović. Njegov početak njegove spoljno-političkog rada je počeo kao pisar u Carigradu. Poslanstvo Car, gde je odlično naučio kako je to sve radio Stojan Novaković, a i pre nego što je otišao, dugo je sa njim razgovarao, imao je nekoliko razgovora, tako da je potpuno ušao u srž one politike koju je vodio Stojan Novaković, kulturno-prosvetni sredstven, budući da se nije mogao raditi. Već sljedeće godine vratio se Slobodan Jovanović u Beograd i postao sekretar Ministarstva inostranih dela. I on nam je ostavio posle ovako vrlo zanimljive opaske u tome. Naprimjer, za Stojana koji je ušao u 94. kaže, on je bio duša saveta. Sve je sam radio i to je perfektno funkcionisalo. Međutim, što se tiče spoljne politike, on kao sekretar htje prvo putovanje i načinio ga odredio je da ide na Kosovo i Prištinu. I da ne dužim, on je tu vidio strašne stvari. Prva situacija je teška bila. Prištinski konzulat srpski koji je pokrivao Kosovo, ništa nije mogao. Teško je mogao da se nosi sa propagandom i tako da. A to nam je ostavio i Nušić u nekim svojim opisima rada škole i tako da. Znači ono što je zapanjilo zapravo ovoga Slobodana Jovanovića u Prištini, srpski narod bio podeljen. Jedna grupacija bila je turkofilska. Bili su zato da se sa vlastima što brojnih veza odnos napravi. A druga je bila patriotska, koja je bila zato da se radi na nacionalnom emancipaciji i oslobođenju. To je zaista bilo nešto što ga je zaista pogodilo. Tako da on nije video mnogo okrenutu budućnosti, da će se lako te stvari rešavati. Nije imao mnogo optimizma. Uostalom, u jednom njegovom radu, koji je objavljivan u Srpskom književnom glasniku, u nastavcima o spoljnoj politici, on je odao priznanje spoljno, ali je nešto rekao. Taj rad je napisao 900. Objavljen je 901. On je bio okrenut 20. veku. Evo kako ga je vidio. Za našu, ovo su reči Slobodana Jovanovića, za našu spoljnu politiku u 19. veku može se bez pretjerivanja reći da je sudeći po rezultatima bila uglavnom dobrovoljna. U tome veku Srbija je od pašaluka doterala do države. To nije bilo ni ukoliko jedan preobražaj koji se sam od sebe bez veštine dao izvesti. Ipak, ne treba misliti da smo domoši svoju državu svršili najteži deo svoga posla. Ujedinjenje srpskog naroda predstavlja, može biti komplikovaniji problem nego ujedinjenje makog drugog naroda. Srbi su podeljeni na dve države, na tri vere. Neoslobođene njihove zemlje nalaze se nešto pod Austrijom, a nešto pod Turskom. Oslobađajući one prve, imat ćemo između ostalog da računamo sa hrvatskim separatizmom, s crnogorskim partikularizmom, oslobađajući one druge, imat ćemo da računamo sa šovinizmom bugarski i sa megalomanijom grčkom. Toliko je.
Tako je.